Kashnong tengar kebadan hasrok ba banlek syasora badauki mentakasngi katba kena pungkut shnong kala kendit bani I bahawa yo kaba besa di yak sor shlong lalap yo snyang balayap balabret daki beri ba la bantim na kalyang jongki longkmi kibala pen mi pajba ban pungkut shnong khamtam hasrok ba ban pungkut yak jaka namar kanega kajaka kade kajaka kaba kinong le nongwan kinong jingok kai perthei kilej syasora bat shadoki ki kwa ban I ba kandon ga jingkhoi na kalyang kilong miru kla penpau yak jiso bitar jongki yak ibreu ki ba klem don shu yak ta jingatip lam ban bret daw snyang hawa umyo ki penam jur yak yak jingle ka ba klem akor ha ga jing sisha kla dei ban tep ha ga jaka jongki ban bret ha hawa Kibri kisuan berat untuk selasang apa plastik lah kisuan kantam ki hokis ki wala pelang si bun kisuan berat mani dei kinap tam yak hang gitu dan entah ni ya buat bet mata pot ni mei bandang ya buat mata mata kasi yang seneng ru ni ha banyak tap man berat apa dan ombe di kisni cawar kimde benda kebakan mata ya kisuan berat kami ha berat orang bashnong ba Charles Kharngor loong ba nakalyang jong kashnong ka peremjur yakum kan yak jingle ruklau ban bret ha hawa daus nyang yap bat kum kashnong kala pen sapryang ya kan yak video bau nong le unlap yak jingle rang bashnong kadang setenak ma be kedu pi ko ba en piki le miski we ma ke mengju dalam man kapol we kapor mengju la ban pukut ikisnong kam ta be di plastik kau kecik bengi be kedua berkedong kada hiring ba kini dong lain nawan ni mo sebab ni di plastik akan di bebun dah sebentar ni dan ni kem lembas tong makan ni dah sangat penting ni po seorang lembas tu ru lengkap ni pasim pa im nanti ni kan ni kalau plastik tengok kan lah nanti lengkap begitu sedikit orang bak nanti kemudian bengiok kalau nanti bengi nyebut pasim but pom kaket wen pom tengah mo bakal ban piliang do atlegi terspot kadai sebuah pesla balik seorang tinggal ikran terdekat bapi ba nak pen isu iki wepat dan nak ban yo keluar kita kiki badai bersembut kemudian bagi ket lenti dengan sembut dan podong tapi sebentar kau dai bakam kham ni jeli tan bai sai met plat apa kadang-kadang cengi ke bang ni metak cengi gitu ya bu kadang cengi atrik si kajong makan di tinggal ya hidup mending sekali bah kita ni cisai met kecuan bet pakai kebreu ya siang baput apa kita buat gua mulai ya kena berbol lembah Kasai Barat lembah PHC ni ke forest prepared kemudian penek besar kadang-kadang gua ambil mengelang pengkut kau kepang bagai ni ke wa cengi ke bah barok ki basong pak selong ki bab ni kalau ke ke bah segmen pelat mak kebreu tu dan cuba tak kecing musim ke bah don tak cengi teplam ban bread put apa buat pembiau kalian cengi ke senang labuk status kita pak ke masjid sak dia gino ki ba yang nyepet lem kena senang kita pet yang tip kalian cengi ke senang dia dapat kata cengi mak cengi susi dan mungkin kiki ke bawah pet di mak dapat kiwa labuk ketang bagi dia ben ba mandi kita ikut ban ikut supaya buat kalian cengi ke senang kita bak coba dekat bagi tak sini be dalang kita nak pukul senang so dia sebut kan be kiki ba